Традиційні медiji мушат тримат скрочај со YouTubeom, Facebookom и другима друштвенима медијами. Варел шеф мисији ОЕПСа Андреа Орицио и визначил že alati menjaju, ali ideji isti. Na konferenciji na 3 paneloh predstaveni modeli domašnjih i inožemnih medijov za dzeci i mladih, jak i problemi s kotrima še začuju i jak ih rišuju. Prezentovani i TV emisiji, medzi ktorima i Puls mladih, rezultat veciročnog sotrudnictva Deutsche Welle Akademiji i RTV. Тоту емисiju, jak co naši patrače už znaju, vjedno pririhtuju novinare z naših menšinskih redakcijoh, co predstavlja kročaj napredog u smislu, že mi žijeme i robime jedni s druhima, a nje jedni pri drugih. Popri tim, nam važni i novi pristup keď slovo formi emisiji. Naši novinare prešli obuku za robotu za ifonami, robotu na moderacijoh, scenariju i mož poveže vidno rezultati. Emisija Puls mladih še titluje na šitski menšinski jaziki i emituje še veci raz u mešacu. Keď slovo o emisiji na ruskim jaziku može upatric každi štvrti štvrtok u ramikoh emisiji Dobri večer Vojvodino.